Dobro vam jutro, još jednom poštovani gledalci, gledate Rano jutro. Sada pričamo o ozbiljnijim temama, nekako temama za dame, nešto o čemu nismo toliko pričali u ranom jutru, ali je sigurno korisno i značajno, a to su bolesti dojke. Ja ću pozvati sve naše gledateljke ovog ranog jutra da okrenu broj telefona koji će biti istaknut na ekranu i da postave neko pitanje koliko možemo da vam pomognemo i odgovorimo, da kažem, bez neke veće dijagnostike. Pričat ćemo o dijagnostici, zašto je bitno u stvari rano otkrivanje određenih tumora. Moji gosti su primarijus doktorka nauka Magdalena Radović, dobro jutro, i primarijus doktor Miloš Počekovac, subspecijalista onkologije i specijalista opšte hirurgije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Magdalena, daću vam reč, ipak ste dama, da pričamo šta kaže najnovija statistika, koliko je karcinom dojke sada zastupljen u Srbiji i, da kažem, počeli smo u novije vreme više da pričamo o tome. A ne zato što sam dama, nego zato što sam radiolog, pošto sve počinje radiologijom kao dijagnostikom u smislu i preventivnih pregleda i kao pre svega rane dijagnostike. Statistika je poražavajuća, ali maligni tumor dojke predstavlja 25% svih neoplazmi kod žena, 15% uzroka od umiranja kod žena. U Srbiji je situacija takva da smo, ovo su opšte poznate brojke, piše svuda, 4600 novobolelih godišnje, umire 1600 svake godine žena. Ali ono što više zabrinjava je to što iako smo na 18. mestu po učestalosti od oboljevanja od karcinoma dojke, mi smo na drugom, mi smo neslavni vice šampioni po smrtnosti u Evropi. Zašto je? Koji je razlog? To je zato što se naše žene javljaju kad je bolest već uznapredovala. Skoro 70% žena se javlja kada je tumor veći od 2 cm, kad ima veće šanse da su uvećani limfni čvorovi, odnosno da se bolest proširila na limfne čvorove, da se diseminovala, da se proširila u telo. Tako da su tu šanse za izlečenje, odnosno ishod je neizvestan. Prognostički mnogo je bolje ako se tumor otkrije na vreme i zato smo mi tu da o ovome pričamo. Zašto je Srbija na drugom mestu po smrtnosti i zašto je takva situacija? Zašto su žene se javljaju tako kasno? To je pre svega pitanje i mentaliteta. Vi znate i sami, ja razgovaram sa svojim pacijentkinjama. I straha nekog. Straha zato što misle da će proći, stid da kažu. Pa zamislite da ostanu... Ili da se boje redovnih pregleda. Zamislite da ostanu bez dojke. Pa zamislite da se vrate u svoje mesto. Pričamo o centralnoj Srbiji i o Beogradu, svejedno. Ali strahu tu nema mesta. Ja kažem, na preventivne preglede se ide ne da se čuje da imate karcinom, nego da ste zdrava žena. Jer ste vi kao takva, svaka od nas, potrebna porodici, potrebna na svom radnom mestu, potrebna ovom društvu. Znači, to je naša misija. Znači, to je ono o čemu ja pričam, što naglašavam da se na preglede ide zbog toga. Nema mesta strahu. Jeste, uglavnom mlade devojke kažu bolje da ne odim, ja sam mlada, pa onda da mi nešto ne nađu. Upravo to je moje sledeće pitanje. U kom životnom dobu se najčešće javljaju žene i moramo da apelujemo i da kažemo da nije bitno da li je neko rađao ili nije rađao, da li ima 20 i neku godinu ili 30 i neku, karcinom ne bira. Pa po godinama, ja ću to reći, kolega će se nadovezati na faktore rizika. Prosto je situacija takva da je učestalost karcinoma dojke, to je svetski statistički podaci, učestalost karcinoma dojke povećava se sa starošću žene. Znači kako aging, kako žena stari, tako je veća. Prvo, najveći je rizik to što smo žene i sa starenjem se povećava rizik od karcinoma dojke, znači počevši od 35. godine sa povećanjem posle menopauze. Pričamo o statističkim podacima. Međutim,
najvažnije je da kažem da se ne treba opuštati zato što oboljevaju i mlađe žene. Na preglede treba da idu sve žene, o tome ću reći nešto kasnije, ali je važno da je zašto bolest nebira retka je kod devojaka mlađih od 25 godina. Međutim, statistički podaci govore da je 1 od 5 žena u grupi obolelih od karcinoma dojke je u grupi od 40 do 49. godine kada je karcinom najagresivniji, a jasno vam je da ne potpadaju u grupu zvaničnog skrininga, pošto skrining kreće od 50. Tako da zbog toga apelujem na to da se ne opuštamo, da to što neko je mlađi ne znači da najčešće to jeste dobroćudna promena, jer šanse da je neka promena karcinom povećava se sa godinama i u tom smislu da žena koja je starija od 50 godina, šanse da je to karcinom veće je 8 puta nego kod žene od 35 godina ako primeti neku promenu. Ne treba čekati da se promena napipa upravo zbog ovakvih statističkih podataka. Pričat ćemo, doktore, o faktorima rizika, ali pre toga imamo gledateljku na telefonskoj liniji ovog ranog jutra. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, ja sam Ksenija iz Beograda i ja sam onkološki bolesnik već 6 godina. Htjela bih s vama da podelim moje iskustvo. Ja sam sama primetila malo zadebljanje na dojici pre 6 godina i sve sam to operisala. Bilo je jako malo, doktor je rekao da sam jedna od 1000 koje se javim na vreme. I 5 godina sam pila Novadex i pridržavala se svega i sve je bilo u redu. Onda se desila 6. godina, odnosno nekih 3 meseca kad sam potpuno prestala da pijem Novadex i sve ostalo. I onda se desilo da sam primetila zadebljanje na gornjem delu, jer ovo je bila sa strane. Na gornjem delu, ja sam operisana, to sam zaboravila da kažem, limfni čvorovi nisu bili maligni i nisam išla na hemoterapiju, odbila sam, to ne želim, ni dan danas. Išla sam na radioterapiju i to sam uradila. Meni je bilo zadebljanje, sada sam videla gore na dojici. Doktor je uradio biopsiju hitno i naravno maligno je, onda sam išla na konzilijum, onda su mi dali kao nema operacije, zonetu da neke ampule koje primam zašto metastaze su kao počele na kostima i na jetri i femeru ili letrozol, kako se to zove, letrozol, da. To pijem sada. Karcinom se javio u kasnom, imala sam kasni klimaks, ja sam sve to čitala, međutim, šta dalje? Pijem sada ovo, pijem ovo, vidim da ima i nekih nuspojava, sad mi nešto trne, šaka, ruka, dalje to sve od ovih tableta, čitala sam o tome. Da, to su jake lekovi. Šta dalje da radite? Rekli ste da odbijate, da niste za hemoterapiju, lično više za takozvanu radioterapiju. To sam uradila već. Dobro, hvala vam što ste se javili, evo poslušajte, upravo ću, hvala lepo, pozdrav i vama. Doktore, evo imamo jedan primjer, da kažem ovako, iz naroda. Da. Zašto ljudi odbijaju hemoterapiju? Pa da, verovatno se plaše nekih nuspojava ko može to da dovede. Međutim, osnovno, da ne dužimo, osnovno je da ne odbijamo preporučenu terapiju, što je konzilijum i odlučio. Da kažemo da se sluša ipak ta stručna strana. Tako je, neko odbije i hormonsku terapiju u vidu tableta i to nije pravo rešenje. Mislim da najvažnije poslušati savete lekara, šta se preporučuje i kada se promjena otkriva. Da ne bi, evo da kažemo, prestajali sami da pijemo neku terapiju i u tom periodu u stvari može i nešto da se javi. Doktore, koji su faktori rizika? To je ono što je sigurno najbitnije da se zna. Jasno, pa koleginica već najavila da je to ženski pol, starost takođe, 75% žena ima sa karcinomom dojke preko 50 godina. Zatim to je reproduktivni faktori, znači kada pacijentkinja, odnosno žena dobije ranu prvu menstruaciju, kasnu menopauzu, kad je više vremena izložena hormonu estrogenu.
To su pozitivne porodične anamneze, odnosno genetski faktori, alkoholizam, gojaznost. U novije vreme istraživanja su pokazala da manjak vitamina D može da bude faktor rizika. Zatim osobe koji noću rade pod veštačkim svetlom imaju manjak melatonina itd. može da poveća faktor rizika. Međutim, ono što je interesantno jeste da mnoge žene sa karcinom dojke nemaju faktore rizika. Čak 50 do 70% slučajeva. Šta u tom momentu treba raditi? Ono što se preporučuje jeste redovna fizička aktivnost, kažu 4 do 7 sati na nedeljnom nivou, samo pregledi, zatim odgovarajuća mediteranska ishrana, što više ribe, voća, povrća, mahunarki i tako dalje. Međutim, ono što je osnovno jesu preventivni i redovni pregledi. Šta oni podrazumevaju? To su klinički pregledi koje obavlja iskusan lekar, koji se sastoji iz dobro uzetih podataka, anamneze i od inspekcije i palpacije, odnosno upipavanja same dojke. Kada to početi? Početi već sa 30 godina kod nekih osoba koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu i genetski faktor. Oni mogu već početi sa 25. godine magnetnom rezonancom. Bitni su, klinički pregledi se obavljaju posle 30. godine, jednom ili dva put godišnje. Preglede obavlja stručan lekar i tim pregledima možemo da ustanovimo neke promene koje su možda preko 1-2 cm. One jako male promene ne može klinički pregled ustanovi i to moramo da pacijentku uputimo dalje u radiološku dijagnostiku. Da, pričat ćemo i o ultrazvuku i, da kažemo, o magnetnoj rezonanci. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, Dušica iz Kuršumlije. Dobro jutro, Dušice. Ja sam operisana 16. septembra 2020. karcinom dojke. Primetila sam prilikom kupanje na desnoj dojci. Čekala sam jedno 15 dana, mislila sam da je to nešto ovako, neka žlezda. Međutim, kad sam se obratila lekaru, ispostavili se da je karcinom. Završila sam to sve, završila sam 6 hemoterapije, 25 zračenja. Za sad se dobro osjećam, ali me malo više boli ruka ispod miške, pa onako, kako da ti kažem, i tako često me ono trni. Radim u kuću samo poslove ove osnovne što moram, jer ja sam sama. Sama živim. Dobro. Pa bi pitala doktorka, da li to može već mjesec dana kako sam završila sa zračenje, da se to već pojavi. Nešto da se iskomplikuje, toga se plašim. Rana je dobra, sve je dobro, ali ruka me malo zeza u rame i ispod miške. Malo mi je ima uvek malo natečeno. Hvala vam puno što ste se javili. Evo da kažemo, to je nešto... To su normalni postoperativni tok. Kada osjeća neku utrnulost ili zategnost unutrašnje strane nadlaktice, može da dođe do utrnulosti ramenog pojasa, u zavisnosti od toga koliki deo žlezda je otklonjen. Tako da se savetuje odmah nakon intervencije fizikalna terapija. Da se što pre uključi u fizikalnu terapiju kako bi ti efekti postoperativni bili što manji. I da bi se čovjek nekako na neki način opustio. I da bi se sprečila najučestalija komplikacija otoka ruke. Znači, što pre sprovesti fizikalnu terapiju. Ono što sam primetio u razgovoru jeste da je pacijentkinja sama napipala promjenu, da je to bila uvećana i verovatno nema dovoljno iskustva, verovatno je to bila velika promjena, pa je bila primjenjena i hemioterapija. Hemioterapija se verovatno primenjuje kada su tumori velike veličine preko 2-3 cm, kada su agresivni, kada možda se bolesti proširile u zavisnosti od nekih drugih faktora. Ono što mi najviše savjetujemo da se žene jave kada se promjena ne pipa, kada se ne opipava. Znači, to su takozvani screening programi. Kod nas nije u svim opštinama, nažalost, sprovedena da screening program podrazumeva pacijentke, odnosno žene od 50 do 69. godine, da dobiju poziv na kućnu adresu da se jave na mamografiju jednom u 2 godine. Jednom u 2 godine. Evo da kažemo, doktorka Magdalena, koji je značaj preventivnih pregleda? Pa upravo ovo o čemu govorimo. Ali ja da govorimo, mi smo sada sve imali pacijentkinje starije. Jeste, znači, ali zašto je to važno?
Pacijentkinja, da se nadovežem, gospođa je napipala promenu. Da se mi razumemo, i u zemljama sa razvijenim skriningom 40% žena napipa promenu na dojci. Međutim, ako je promena, ona da bi mogla se napipa, ona mora da bude bar centimetar i po i više. A šta ako je u dubini? A šta ako žena ima velike dojke? Mnogo je važno ići na preventivne preglede i otkriti, ako postoji naravno, karcinom, ako je on manji od centimetar i manji od i oko pola centimetra, odnosno 5 milimetara. Jer današnja dijagnostika to može. Zašto je to važno? Prvo, zašto je važno? Spašava živote. Zato što žena koji se otkrije tumor koji je manji od 15 milimetara, preživljavanje, odnosno povoljan ishod je 98%. Žena kod koje se otkrije veći tumor, sada ne licitiramo sa dimenzijama, koje se ne javljaju na vreme, je 50 do 60% je šansa da već ima limfne čvorove zahvaćene i da je i tu je ishod neizvestan. Tu je 60% već, znači jasno vam je, spušta se ta lestvica. I moram da naglasim da je zbog toga značajni su ti preventivni pregledi i stvaranje navike da se ide na njih. Pacijent koji kaže ja nisam ništa, pacijentka koja kaže ja nisam ništa napipala, došla je na pregled, to nije odgovor, to ne znači da ne postoji. Ali može znači da je manje promjena, što je sigurno bolje za dalji tok. Ja time ohrabrujem, o tome ja pričam, ja time ohrabrujem da se pacijentkinje jave na vreme. I hoću da kažem da je dinamika pregleda jasna. Moram to, sa 20 godina treba krenuti već sa samo pregledima u određenom periodu ciklusa od 5. do 12. dana. Ultrazvučne preglede jednom godišnje, mislim ja sam tu jasna, prosto da to bude i smernica svim ženama. Ultrazvučni pregledi od 25. godine jednom godišnje. Mamografija, sa mamografijom se počinje, pričam o prosečnom nivou rizika, sa 40 godina se radi ta bazna mamografija, obavezno digitalna, to se podrazumeva i radi se na 2 godine. I magnetna rezonanca kao treći modalitet, ona se primenjuje u posebnim indikacijama. Vrste pregleda i šta raditi, ovo je redovni kalendar. Dodatne preglede to određuje radiolog. Ukoliko između tih redovnih pregleda pacijentkinja napipa kvržicu, neizostavno treba odmah da se javi svom radiologu koji će nakon ultrazvuka, pričam radiologu se javlja, koji će nakon ultrazvuka proceniti šta je za pacijentkinju, prvo vidjeti prirodu promene, uraditi mamografiju ukoliko je promena sumnjiva i ukoliko nije, da bi se isključile neke druge stvari koje se vide mamografski, i odrediti radiolog indikaciju za punkciju ili biopsiju. Punkciju ukoliko se radi o cisti, biopsiju ukoliko se radi o solidnoj promeni. Uzeće tkivo, uzorke iz te promene i time će problem biti rešen. Da, i rezultati pretpostavljam da dolaze jako brzo nakon toga i nakon toga sigurno određujete terapiju. Da li se promjena hiruški odstranjuje i nakon toga slede u stvari terapije? Tako je. Pa kaže se da do 15 mm isključivo hiruško oboljenje, tako da možemo da primenimo minimalno invazivnu hirušku terapiju sa što manje, znači otklanjamo tumor sa okolnim zdravim tkivom, mi to kažemo poštednom operacijom, kada znači štedi ostatak zdravog tkiva dojke i time postižemo estetski rezultat, poboljšamo kvalitet života same žene, a i manji su troškovi lečenja. Jeste. I da kažemo za kraj sigurno... Zašto je važna biopsija? Biopsija se radi uvek, da ohrabrim. Biopsija se, kad kažete treba da se uradi biopsija, vi kao da ste rekli. Ne, pa zato hoću da kažem. Videla sam kako ste me pogledali. Biopsija se radi i kod dobroćudnih i kod zloćudnih promjena. U svetu se najviše biopsija radi zbog dobroćudnih promjena, čak 70 do 90%. Da bi se definisalo, da bi žena bila mirna, da bi se izbjegle nepotrebne operacije. Ako je zloćudna, onda da bi se video tip promjene. Sve ovo što govorim, i time se zatvara jedan krug. Značaj preventivnih pregleda i kako ih vršiti. Prvo, žena treba da ide
prvo da reši da ide kod doktora. Da, prvo da kažemo, eto, tu imamo još malo vremena, ali da apelujemo. Drugo je da ide, da se pregleda na kvalitetnim savremenim aparatima. To su neophodni zahtevi. Treće je da je pregleda edukovani radiolog. Do hirurga se dođe posle svih ovih smernica. Treće da je pregleda edukovan radiolog koji je apsolutno suveren u svim dijagnostičkim procedurama i koji ima iskustvo u tim stvarima. Mi imamo izuzetno dobre državne bolnice, tako da kažemo da gledateljkama nema uopšte razloga da se ne jave na vreme, jer nešto ako se otkrije na vreme, lakše se i leči. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam. Hvala vam.